علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا من كنت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي على بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد بن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجعلت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله عبد ما جزى نبينا أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة نساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسعد الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومولي الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفعل لنا وين قدرت جبارنا إني ما كان شماونا نمتي وتتنيا بالرجال في كلام تيجي بوكات اللام نتوفي كلام كيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كتزام الله القصرى سيد قائد آيات الله العظمى السيد علي حمنائي الغناء وقام كرامة الجنة وكذا كلا كلينا سرقة مسلم سيد الإسلام الكبرى وكيمان أولا تبدأ ما تمانع بدأ كرامة الغناء ولي وقام كرامة الجنة أولي بساني أولا كرامة لذلك تنبدأ بتجارة يوم كتارنا وكمنا برتقال بقالا في وبيجون كتانا وكبالا فيها يقول لا في ونقمت على في أتزمد الكتب يبنى الفقرة نعود بأنجا يقول كفارة أقول لكمنا ونقول سيجدد وفق مشاهدتي وقايا أقول وقايا أنا بدرجة أنا بحسني نعود زمن بحيا كرامة كتزمد الكتب جلبنا تبقى تلاهي سيسا لسي على الجوكرة
yobele abala bukata asu roje mana paleta dalele mukambal nutembo tafsiru moni yone katunza suru mana woni na ugaya oyo yesa yobele na woni ojere azikitiya na woni la rafiti aduna wona roda kole wo nam dunia kasule o la program a program ma liye din islam ayati yani ke dunia za de nasama fidala anardo yuna bali ye program ma yale o duna woni o bala la nasama tete kaya katira la nasama kuni na wona la tete la yale dia hawsmo yo bande ma jihad ki management ki machinellement c'est ça na wol dunia capable de l'option anna muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam o ki al umama zensune kamare o kan la program wa al bayt ma la program la nasu o ba al umama yem katiti garanti kaya أجيبوا أولادكم على ثلاث هم نبيكم وهم على بيته وقراءة القرآن لذا الكريم باتموا زمتها الأمامات وفرت إيالتا النبي يولن سعود النبي ينما على البيت يولن من قرآن كرامه يلا تمو تيب ننسعنا بين تتيب بقى دنيا الآخرة لذا نعم تريدوسون ومالك كاي كثير تكايا إني تعلم فيكم وسكالي حقيقة من أنا جابسر كثير شاركت سرايت الأمامة كتاب الله وإترتي على بيتي كتاب الله دون ولكتاب القرآن وإترتي على بيتي نزول بيني يمنما ما تمسكتم به ما لن تدلوا من بعد أبدا إبادة من القرآن على البيت قرآن على البيت كمان القرآن بيجرنا النبي يقرأ لنا تقوم القرآن على البيت كتير كتير فتنة إربا حد شنال بيرنا ذاكر بوكا كتير أعونا تنبغي ساعات كتير نرتشيا كيا نوم برم مدرو يلا كاب كده كابو نامبر جلاي أنا بوجه وكيا يا مولا الأمور مولا اليو مثل على بيتي في أمتي كسفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى أنا بينما على البيت وقلت أنا بالأمة نوم أنا بالأمة مكتل الأرض وتبيا مؤمن كذا والويا وين خلقا عشان مثلا أنا كذا هذا بيانويا كذا ما هو أنا خلقا نعم كذا نمازا يا نبي يا رجال مسؤولين كل نبي ولا سبب كما يقول نعم كذا ما سأزمان فانسولو كذا في أنكر شيء كذا بنتي على البيت ما هي المال إن كذا دبلي يا يفعل ما كذي ترى أنا سنتي أكره يا الكرتونا بقولني بقولني كنا ترى على البيت بشرني في ما ترى جامدا بنيلا وين سنبرنا كونتراكت سنجوا كابو أنا بقولنا كابو يورا ما هو الله شرنا هي تبيع شيء أخلاقي شيء أو تكتر أنا بستعد شيء أفضل شيء أكاد لا ما يتناقض لا ما يوجد الروبيان تبيع المال تقول يا ربي هذا شيء أكاولا وشيء يريكيش ما شيء أما وجه شيء أما يبلنا لافي نعم فكشفنا عنك إذا فبصرك يوم حديد لذا إن جاء بشريك الدرجنا أو الجرد كما ينبغي أدرى كبارا نعوني كان يوم أو تو ولك السلام من سلام
na wannan take kadona wannan sai ta da su amare nan annabi kadu annabi da ga kayan tura na wannan awon ne wala kan nan da sala tura annabi kada ya musulun ta ta mu'min ma suka yi balan da tura annabi kaya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Silence.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم غافلون صدق الله العلي العظيم. Surah Yasin, Surah Rahman. Tapi dikira di Surah Yasin mama ujar Yasin, Yasin mama ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gurbiya punan bara, karena orang Salendo, kabunan anak Yasin, ayat yang kaya kalian Al-Quran Al-Hakim. Kanyala dumana une kufu nukurane eye hikma hikma tamza ana une uzanga le tama fodo yatila kotila dene innaka min al-mursalin. dumana uyane yalma sasa ala Muhammad ade kumbri itu atala balama tapi dalaya semua apa ni yule lada surma ayat perempuan tulen mo arne tinai ayat pandemia tulen ayat yang Yasin anu karbolma lada Yasin moma asal ya munisi numeral ayat kuwi ya punya tiga kasih moma ni pintu Allah mengatakan Allah itu ada nusul ayat maknanya ini sabiti ayat sabiti berada tahu ya tidak ayat sabiti Yasin kaya bukan mana ujian tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 70 ayat 70 ayat
karena itu wa'azan inam ucapan iman nyabelcedi yang kana hayya menyabel ay iman menyabel lama kasatna woni katuiruna wa ma'udira bal mizasma kan mana wal azab dan tabata usul domin berkata kulli kafirna na wa azab ya kulli ayasar ni kalian mana wal alqawl ya azab karena tabata usul domin usasna wal iman kulli kafirna made kara ko inya ayat bayawa disahir le ko antadana syafrana de bansara ni surat yasin Allah an le ba hidayah ayat bayi ka jamshira de bala ayat bayi ayat ni sabiti na ayat ni sabi aponet ayat bayo ka ta samari of india ke wahya kalau anzam le ku mbam de dina mekashia kasil sukubia suni kama aje sesra ka ya shimone kana ya dia ada program mama bukan de mana kabadan bersuku kana ada kasbatu ya mazan jadi dia SPL ni yang boleh tak apa ada kana bukan ada bukti SPL Quran noti al-umama wawazma ya shila nem ushaban nem ya fasire kale kwatila nabadan express abe amma gani kadul ayati ya puso prema ziadenga kulul ma ziadenga ayane ayama apului deptulu ya la sharia kwa karena bukan ia siswa pada bagian apa, di mana ia ma. Lezuka ia leula, leulu ziraman kana hadiah ada. Nerena wazu, farsuka kone nembu shabab mal yafale, ayat yang ya berbal mal iman, Quran ma yang bersebani. Apa nembu shabab ni kya bersebani orang, anu mana orang azab berba. Irwa'in bama banyak ulama banyak banang imani liyuzira man kana hayya banang imani banyak sule kama barai mo banyak chafar banang chafar sele jamo antu wa bosukan dumana ho yati azama ho kazamla banyak moment first banang imani mo wala first kana san chafar nanya ashina mani munya kumena munya usul nizaha tumaka nyama tumaka yarama diurani ni munya usulni abal tuma cheka ya hakunun jere yakaka tuhe domin nyin kaja furna maya dole katibi raya di musulmi zukana uzan ni deto office banya jafurma ka yuna buyula ka tudede ka korasina ba ka bati to responsibility bala masukulia yale zote nyingi ya musulmi la turuka kwa ya bata de fuula ya ruma tuleni yarani nyingi ya musulmi bama ma ka de habaka shela ka tuhe ka bihe kuwa chakati habe ka shela adulone amina yale amina famara amina bihi amina shi taba amina salona ka de shuoda hey buyuna bunyarle to ashe ababin ka muslim sin ke ko de mama ai basira ayen yare ba kafir da ma ni wannan ko ka biyan kuna tile dola ka ne musulmi Desuka ada imam ada baik. Ada imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ujara. Qulu du'atan lana bi ghairi asinatikum. Linia
bambona ne ko musulmai sika bala yi wala ki ya zab yalla yiji hadma ka ya ga no yeli to ka wala sirma dice ne shi anan waza ya abda bisa suka da yalla wazo kada ka ce ko ka ka ci sanayen jira na wuyar ka na adabiyar ka na bamme wazo ka nan da ma ai abda hadma sa ta karbe ko wazo dalam kalian ada hari kerbang serana kama ayat ini dosyama kerbang serana ini muslimin atima anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajalan rahmah lam musuhu zanti benar zahazo wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajalan rahmah zanti mukabbana wa kullu ma ala Allah fa huwa alam mukabbana alam itu anda bila rahmat ko malaika nama kutila anda rahmat pune azin nama anda rahmat pune ninsan nama anda rahmat pune berkorre anda rahmat pune tinamore anda rahmat pune susah terbaik kam de kam bana kutila anda rahmat pune sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad lalazo annabi ya rahama wani yayi to an ya karkiya ka je ka bar da karki ka ne musulmi lalazo ne yi tana fuwa da ka saksa annabi ya to shaye din ya dole ya ga ya wani da kafa annabi ya rahama wani ya ka je ka ne musulmi wani ya ka je ka ne kafra rahama yo kaja kali jafra lepas ada nisarkam ada nisara na bunni na ama ka to wala le muslimi debel ni yala asa de responsibility masuliya asa de shile talai asa de talai aya ni la benchi ka to de to kamata ladin tu kamata ba ka ayan nanda kanin lalama hal antiyar cikakken musulunci ladin su da basira ne hey duniya ana ne dukkan shama da kirgame musulunci ma na kyafar sile dimaya na halsharin yana dukkan ruma da yana ne yin mafi musulmi na hankali zuwa kayan musulmi ana buki su ma zo detenan kaya bahan de kanya chafra woman ba de ayma dorma muka banda mana ma am punya musulmu ana rofi suma musu katia bahan de la kaya musulmu ya ayyuhallazina amanu bulan ayat yang telah terbuka illa wa antum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum jama'a zubiyana wuni wasorni wa akizorni kamar yake tadafu alai tiye cikakshi maka ala musulma lezo bina kaf min sarkam ka so tajjab na jama da binna dila haki balle wutin ya musulmi to haki Dia suruh red line balama. Kata Muslim kita tahu Muslim orang buat sesuatu Muslim ki. Nekah diroya, nekah diroye, nekah diro busur sitar. Orang Muslim ki. Hasa waktu kurungan apa? Kue bola apa buat mereka cuma. Kalau orang menjadi Muslim semua, kan jadi bala. Kamu sudah responsibility sharing ya mama. Semua urusan kafian kita cinta dalam Muslim. Mabia ayama basrakan kayakul. Sudah kafian jika kita nafwa dia jika sila kita jauh sele. Kalau ayama sudah kau sabit syati ya ma.
le basnem de deta de kama suwa ko ya musulma kanyam ba ko ka wala ka tiya ba ne niyama disa ka ba ta ne an ko de a je ko ko ma cheka ya ti ha buni wala ka tiya ba ne niyama jahannama wala tiya ya za ta ani ni na la ni na ka ka se ko ka la allora tamjede ka yeso ko yoga ko bi ko yeso ka yeso ka do shel baaru dinya ayuro de kala ala kia e to yala jane ay to ne la wasafuma to ye enda dio mano de ka ja ka bali ya wino sakati kunena aboto lole kabesha kuna ka sama anjira mo bote kana zo ba akaroni ay dira sa ama pala ka fe de ka ne sarati ka manna ba ima ayule so ya ayule awu ne safuma so da kaza kebo ka sura na wure ba so ana ko There's no responsibility as Muslim, I am Muslim, Kamal Sahani Lama. There's no Kaima, the user of Ankara Haya, Anyan Mani. Did you select a normal Haya? Nyavale. Anyego, Nyavale. I didn't yet now, Kayana, where he put over Alan, carefully, Karabaru, so I am Muslim who have learned that I'm not Ayana Nola. Jefferson, so be careful. Anna Uchi, didn't you so go to Jeffrey? Show. Come to the poor for it. Can you hear? Oh, I had Jeffrey. Now we are. Now also, holy women. Can you Jerman Kima Kasari Kadi Jaffer Savage Zavalachi. Now we'll turn I'm working at a Noma Kaya Muslimi. Kamana Abuna Kafosile. Let us go by Muslim. Dinamia Kayaka Lena Muslima Apu Jame Kanore Katir Zaka Anand Haji Yabalat Jaka and Lama Malkana Hayama Leyuzra Malkana Hayama Yabalat Yaka Kuran Program Mata Ka Purjere Lorane and Zaka Anand Haji Maria Amali Bamsira and careful and the total kaya and the kaya now canal chapra. Well, I could not live not a being. But a woman, Yelama, I'm careful. I didn't hear the Gaba, the Katia Kapamaya. Who mean the Menakamaya, Karuya, Kayika Muslims, I Antonio Muslims, like a they are the program. My Muslims in direct. I love Muslims in the program and black Purjay, but Muslim in Yaki, different case of Galama. I am the Muslims man ye. Can you Kapura? Wouldn't Yelama? Can you Muslim? Kazakhstan and Muslims Nazarabana, Kazakhstan and Kazakhstan and Talani. I am the Muslims in Kaya Shafra. Kaya Lebuna Muslim. Seriously talking here about 2 years of prayer. Madam Ananda Murta Muslims man, we are under Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katar Sharia is a Dalamo. Wa Ahl Bayt, Kaban Jibrin Ahl Bayt, ma Bama. Upon the Lama Muslim, I give Muslims. I get a chance.
You are a moving kafir, moving disbeliever. Aku cakap, kalau orang ini macam nyata ini dalam bonan, ini apa problem kita Muslim sesuai. Jika jemaah orang punya, apa boleh cakap? Kalau berubah boleh cakap. Kalau orang bersyarat bersama, directly to An-Nabi. An-Nabi nama, Muslim nama, Mu'min nama. Amal alafi, akal alafi, akal ngomong. Remonan mawanan jadi. O profession berapunanta, o business berapunanta, abad syafranta. Awak bukti. Awak biar. Bahawa ada ulah kadrian turunnya Muslim ya. Kaya syafra ya. Misalkan yang jaya mo. Ma ni saya mo saya tamal zampona balama. Sio daru. Kaya tamal zampona. Kasubuli sakadima. Kaya nam zambo. Yaitu asyadin dalam zambo. Koyan nam lekanya dari amal jasa jauh kan roja. Koyan isin le. Kami dua nam lama di Shima. Dunia mana dia zambona. Kami lama. Kalau kita membeza jauh ayat nam zambona. Mana nam punya kata. Dari sana suai. Karena le. Hanggal dan kamsa abang ya kama. Maka zasna. Dengan muka anak mama. Nemu kama merah kale. Kamal dia kasupul yunamo. Kacau tenang bersyari jasa jawapan na adima. Nyempu nang dewa. Alin nang syarjin nama. Ada teman nyempu berfirman. Nak kita agama nyempu nang dewa. Asyik berbicara orang dalam wajaran dulu jatuh saksa, nyempu saksa kanan dewa. So asyik dia ramai, nemu dia. Kati isian namanya tu asyik. Kerana dia itu amal usia. Kami dia syah guna le, dia benda dia beli dia yang berjaya, wajaran itu saksa, nyempu saksa. Abu dua ini syarat anak sulit kaya inzak sekarang bangku sama. Yang kemudian kita cuma by action cuma bukan bangsa negara mahu sasa anda orang syarma yang nama. Nyempo dan dema. Amadina mereka datang dia, pemasaran jualan dia. Kalau dia bertanya zamta. Konen gare nyama am garbu aba anje min salma biya kira suni aya min rogo wannan mabara am garbu da tasbin da da rotiya amma ya shere so da nan barba di yuro gargama da bashir to dibiro suni di yuro to anya aka nan da ba ka suni to nyama ana ko to ba be ka so na ko de ko na arwata da tira wannan arwata da tira ana ko to da tira to ashe ma ba fira atna da ya to ta shaye Orgaga dia orgaga. Kosura kota kita surah dodo, dodia. Di mana azam anda surah dodia. Domen azam tahanan amin anda susu. Directly being directly, mubashir juga mubashir. Lalu mamia. Bab majelis zam dalam anda Muhammad
so yi sabre kadin sabre ba ci sa ne musulunci so yi sabre so de da hujjana ka yarle dia sala da su wanda kake ko gaga da shi an da su da an ka ka kamda so la lama so anan ka shi an da su de wajen nan ma busuwe to jage banya berde de bi ja ka ko ni ya afekta la da wannan la lama annaru annaru da ni ke fursule bibban ne ya annaru da ni ke fursule mana ka annaru ko me azaba inna shamama amma kan yadda ya to amo izan an ka baye to amo yo ko mo ko sa mo an ka to mo an da sanama kana yemme ne kama ya da tonin ka kyafu so ka obe no azaba ko ya kyafura ka obe no azaba an yo ko so ko mo ti yo sha mo ko ye kyafura ma no azaba bo ka suru ne kas kan ya so ni to yo kyafura ko no azaba amai ta la misale ka understand ami musulmi anya detale misale so yisme anti so bizaha kaba mun ko jelo wani manan imani ba matale bama daga tare bala ko jelo wani manan imani ba matale bala kada ka kuna ko duniya bunti Allah zuwa da sha bunti Allah yin nan zuwa da sha bunti barka share zaddalan Allah ko gumle ne ko karale ne tare kar muso ko yariya do ko to na ko fura ne suka jara na ma irra ya da sa na ko an sabara aba hadin sa sirri ko ba da sun skala na bunu shawama ila ted mana sai ko kuliya da lama rebo ko de to fo ba kar fo ba wala kare to fo ba abiya anya kiya madale ya hakshani ya de kiya madale din nan kar baya bam tuti Imam Hussein bam fighting ti Imam Hussein ma yimiana la dir mama ko bayan yibina wani yadda la sanu sharbar tirban fighting ti Imam Hussein wani sanu bar sharwai dole Imam Hussein ka ta aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa nyamia tiwa understand la na wuri wayeta tini yo kwa sura ubia jamaa boroku ne lo yo ni ma do ama na ishede na usi kwa kuri na uja ada chila na ukala asbale nyama ni muslimi tiji swale si azaban ada azabe ya toro dia garra chafu deni atana adalci a wurin tuba gama atina wiyar na wasu kamanta mutum ya cafura kotun nan adalci tuma da yi nusa domin wuda na amurkin suwaresi koyar da gama kwakun na harshe mu jana suwaresi na kuma yi rafiyar da na suwaresi so wani kyamatin ke kategorin shirai na mushaba but to injustice. So kiama da ruti ya ne bare dan ku jaba da to injustice against injustice. So violence is so when yimina dole wa ku yelle ma washima dini la. So when yimina kabulina tiba sanyo ma ka tirbe
monte yala wala dilo sa wala imam Hussein ka puja kali mo je ba da ba kana de ka so de dala asla jannama de ana ko jara da en yam karamba yen atum shala ta atum shala ni to ta janna dalam karamba ma ka mirfil be kama nyama ka fil ni nyumuna ko da janna ma ni so ko dunya ki hawo karamba ka na ro jumbo ka ne jum ka ko fa ila ya janna anna fata shala karamba ni sabe ñene jere zellema atene jare ñene nama mama bokasu so bisim zakat mala asi kane gina ko shaba banna very very careful de nyara man ka ko ne ka ñu mo na ko yore ne we ñu mo na ñu kazanya apa inshallah anya la der so ko ko ñalo ka ko ban da so anda ma ko wati ina kabetir sanoma garne ja ko bole ma Hussein ma garne aljanna ka wara an nyewa to dolla atu nyewa ati no yina to dolla aku to kadar ja so ne dinye gele si zam da ka da do yem ma ajma jama ko gar wa non ta ka ko jama saha yumbal kama mene kama ajama ya amdo misu ho de watiega kanya kono de ka ko de exercise kim fi to bana akuna de ka ko nan de ka ta la de shaka nan de ma a she de watiega yin de ko dima de watiega ko de na auti te ben sahando aya za shaba ka ce de de ne inda salata tanha ala fashai wal munkar wai hakikatan yalma yin jemle dimo latu ger kabza hatungo ati puri jame kani to tunde za ga za kani to tunde la balle ka tutu muslim ka su fu ni ka zo na mo di yala ne we ajenne ma akuna amala jira la ya ma de sisi ka ma apapele a bahala pula ka ma ajenne jira disu ka su fu ni amina apaka nia apaka na la ka nia kama na wiki abi kania afodema kania akarame la fitina wale sukune wahalama nalaka alama nabi ki keka ne ruwani kafulna ni jahilna kabzan la bi jamaa na ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam munya rahmatan lil alamin ko ya rahmatan sukar hatta ya kafulna ma ala rahmatan la kan ya musulmi ka tawfila ko wajara kafara wanda ne kafara ni yaya atini jala chakunya muslim sani chakunya muslim fiel dina chisi ani ara muslim ba abo ya chafu mo cheleti nawe wala musi abane na shema ana muki subhanahu tibe shabani yerga kan yurle kan yerga maza ay anyele to ashara ta ti karam ma ko kada rasulullah nan da abe tanam ya careful hamene kama so wajara de ja sana ne ko so wajja muslimma na woni ko so ya shinma asa so ma kada a tumatu kuma ko sala ya muslim shabdane kabanya bole amma karjara bisase anari boye chini kanye chafana na ozo na kona na tira wabe tatanya mshiye kwa mojala kule tsama amala jala na kule zamala jala ma jala yetu amazan dala tindi ظروف شرع دنيا وما زمدل فرموما أمريكا من إسرائيل وشرع زمدل الإيران فرموما أي مسلم مال يومك لكتن كابي نمكيف كبر أساسي من يشرع يعلمما أقول بشد الله
yuma do kuma na wannan tun ka titina ba aku to ke so ya yi so at the same time ji me zahiri amma yake magana dinne lan da mu zakta tin zaha dunya ba dunya usulun zaha tahmu barati li yabluwakum ayyukum ahsanu amala julminya kaje ta maka da dunya ne ya adin da ka ayi saboti mabi an musulma dinan ka karate scenario da ta yala ba ta biyar ka wannan zamu so ki tahar so ka nya musulmi shiya ka muzambiya to aka ta baba nan ba adalci ka biyar ya tulin yahudawa to an jamta liro yahudawa ke ka kuwo nya musulmi yalantina wa zuwa musulmi maya bokare yalande tada yala yale mu kuma wannan tele o di swale si anya musulma raka ene padala baba yinyale yahuda oto njatu ko yahuda ochi kabuyun ni nyala musulma na adalci wala ka yen yalla kuni ka dulle ka yalla amu ko wannan swale si wa kuma ayala de bahari yimabia kanyala ya so jamti attack so lemso kapuo kanyala ya mun jamti attack mo yala musulmi amma jamti attack so kanyala ya jafra ko musulmi mo jamti attack mo ya jafra kapuo kabo yar aidema yenni ya musulmo na adalci ya tiyar bale wala ka ga yarma akwa wala ka ga yarde anya musulma na nan adalci kanyala musulmo ne kan ku mu ba musulmo ma wa mutum ta shirku ku kabzan na ba ga yin da ku ya musulma na adalci wala ka yarda aku galam musulman mo kayal do mare tara galam kana ko aku mare da dine mo de tiyala antu shaloma annabu wala aku mare ade ka galam yumyan mani to the text scenario ma mo jatte mo o para musulmi ko le jatte musulmi kapuo ka ko nan adalci kabe wona yebo mun kuma ko ba musulmi kada ya ku kula ko ya musulmi ka ko yala ko ya ke musulmi na wala ka yala kanyam ko adalci yala kada ba ko rasulina won zo na musulmi sha yaka ayya abe ti abe jere ka ada ko dale afasha ya ka yina enti yalle ko akara jalba mo afaso de billah ko ustaz Muhammad Sani Abdullah ko de billah ko ye ko akara jala o yiro na o tan de zona ko yemo abana e tasiya kapiro kayel bon commercial lelen yale afa amin bamba o tasiya kapiro kapshile lelen yale afa mi sawaba wa yina fasile kadalba kafire kafira wa yurun wa qawma lelen yale sheikh murtada afa murtada علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا